startam aktivnost. Ono je Prvić, ovo je Krk, između ove dvije punte tamo je unutra Baška. Mislim da će biti predivan dan. Evo, danas isprobavam malo ovaj Fenix 7X kojeg sam jučer dobio. Uvijek tražim taj najveću verziju. Imao sam 6X pa 5X, ja volim velike satove, imaju veliki ekran, može se karta lijepo vidjeti. Šta je novo? Povećali su ovaj prsten koji skuplja sunčevu energiju, tako da se sat bolje puni, i uveli su touch screen. Sad ja nisam inače bio fan touch screena, međutim moram priznat da što ga više koristim, više mi se sviđa, pogotovo kad gledam kartu, onda mogu puno lakše po njoj scrollat. I šta je, Garmin nije ukinuo tipke. Inače kompanije kad na neki proizvod stave touch screen, onda ukinu tipke zato što je tako jeftinije. Nadam se da će na Fenixu uvijek ostati potpuna funkcionalnost pomoću tipki, jer recimo zimi kad imam velike rukavice ili dok ronim ili nešto tako, mogu ga koristiti. A touchscreen se može isključiti, tako da, i može se isključiti u pojedinim modovima, tako da nije ono da će nekome smetati, a u nekim situacijama stvarno dobro dođe. Drugi novitet je lampica. Sad ne znam koliko ćete vidjeti. Znači sad gore na vrhu ima jednu lampicu koja se može namjestiti. Malo svijetli, može svijetliti crveno. Zapravo svijetli otprilike kao ova lampica na mobitelu, što dosta ljudi komentiralo šta će ti lampica na satu ako imaš na mobitelu, ali Garmin ide u tom smjeru da se zapravo za nekakve aktivnosti nosi samo sat. Znači ima to bezkontaktno plaćanje, onda ima muziku, Deezer ima playlistu na mobitelu, tako da recimo kad idem trčat, kad idem na neku kraću aktivnost ili cestovni biciklizam, onda nosim samo sat, ne nosim mobitel. Izgled sata vrlo sličan starim verzijama, malo su ga dizajnerski poboljšali, a tu su nekakve novitete stavili. Senzor je novi, dosta toga su oni unutra poboljšali, ali tek sam ga počeo koristiti. Mislim da ću za par mjeseci napraviti neki malo jači review, tako da pratite kanal. Idem dalje. Pogledajte ovo. Sad bi najrađe malo izašao iz kajaka, ali pripremam se za nekakve dulje ture. Evo, sad sam 6 sati već u kajaku i ne želim još idem preko. I povratak prema Senju. Predivan dan. Jako puno sunca. U početku se činilo da će biti ovako malo prohladno, oblačno. Sad je taman, onako toplo je, nije prevruće. Nevjerojatno koliko meni znače ovi odlasci kad usred zime provedem jedan cijeli dan na moru. To je stvarno punjenje baterija na najjače.